Pini bang nili nali tumafan SSC MTS Rizal Aputhaksi labangso video lo nali tumhan iso sonia lam nang than pachini pon ikpo lapen details abang ken nali tum labangso video arlo si thekpon long ikpo tangte aprangsi KARDOM kadu kave Karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do anfans tame nali tumjong si labangso YouTube channel long nang ka homri milang polate ka chinghon pen subscribe igon lapen adunges tame belarjan thekloi hodax tame nali tum berpon igdenon lala pole monon pinili ajad update le labangso YouTube channel long upload tame nali tum kachini da prangi lapen kelang long da prangi afan lo lapen nali tum telegram long sin anta telegram channel long jong sin ang join dun delang polte labangso video description long tame nili telegram channel la link pik dela labang soling long ber penali tum stame nang join dun ik tamelam tangte pini labang so SSC MTS ariza la puthakle pathiek pen chathan polona lapen lang polona lapenon labang so SSC MTS result puthakle pathiek pen asap so update chathan polona lapen nali tum stame video ke chengpen kichut an nang lang dun ikon komantu silabang so result kelongi mamate komantu siki PG ma labang kenali tum labang so video along si thek ponong ikpo johnson ali tum labang so YouTube channel long ka homri milang polte ka chinghon pen subscribe igon lapen adung hestame belar jan thekloi hodax tame ber pon igdenon tangde non pathiek pen labang so adet le lang pononang komantu si labang so result bang kipi ponima ma ka paklang ma labang so puthak non lang pononang aprang sinili labang so article long lang iglo la SSC MTS result 2023 overview particulars lapen details lahini do name of exam bang kadu kawita chinipo SSC MTS Hawaldar 2023 lapen conducting authority bang kadak staff selection commission mate SSC ahin penlo nalitum la screen along lang pon igon lapen selection process bang dak tier 1 computer basis test mate CBT lapen second bangke PET mate PST for Hawaldar post only lapen post amen bangke multitasking staff lapen non technical MTS Hawaldar lapen asan tak sidak SSC MTS vacancy bang MTS atumhan 11,943 lapen Hawaldar in 7 and CBN 529 total dak 12,523 an paklang pon iglo lapen SSC MTS result 2023 important dates bang lang ponona important dates bang la puhelo da event lapen SSC MTS date lapen SSC MTS date 2023 lapen 24 per month lapen SSC MTS exam date bang ke May molom pensi cheng pono lapen kijut bang May 19 molom no lapen SSC MTS result tier 1 labang ke dak to be notice pusitok pon sitame nili ki pudami bang exactly labang so achiklo PG pu bang ke birta bang nili hin pen stame long dun la se 21 pen 30 ang bong molom siklang ikpo jong siklang kle pulte labang ke July first week achiklo si labang so result bangke klang ikpo lapen aso labang so article long sitamin anta thang update long lelang nang litum stamere chini ik tahai po update puthak bang sitamin lihin pen bang ke labang so achiklo last week molom si labang so result mangge pachini pon ikpo mate publish pon ikpo pusi nili hin pen mane birta nali tumpan nang one pil jong si labang so achiklo June chiklo jong si la last week tapi klang pon pe July first week bangke lake 100% nang litum result bangke long ikpon po lapen result ka chilang dam ning la bangke ko son ma pulote result nang klang lople nang litum la screen along stame thek pon long iki aprang si SSC official website do ssc.nic.in labang so dim dam humri dam ikon lapen nang litum hadak thek longi result pu result jong sa out lople result pe tok dui labang so dim ber ignang po lapen click on the tab orders available in exam list exam amen anitum da thek pon long ikpo now click on SSC MTS result 2023 PDF nanitum halabang so PDF bang download ignang po labang so PDF arlo abang kela selection mane ki undun abang phu abang PMNC odak bang nalitum thek che long ikpo mate long ikpo lalo lapen kaprega son bang ke dak an pipon pidalo lapsi labang so result labang ke labang so chiklo la last week mulam nanitum
birta arjulong igi jongsi pi iglo polte last week molam ni linali tumphan WhatsApp kalit polte Telegram channel stami update bana pi ikpo lapen nangli tum sta hadak long pon ikpo mate theglong ikpo lapen labangso chiklo jongsi labangso result pp polte mo chiklo July first week molam bangke nangli tum 100% labangso result bangke klang igwek po mate long igwek po lalo la sipini ni la short information nali tompaning si notice na wan pi igbangkela anchot la sipina puthat kapek a video along le chitong lo nang mate lang pono nang asipini non nilihin pen bangkela anchot la sidome thakme kadu kawe karbitis 2.0 YouTube channel long kelang rado an hanstami nilihin pen kardom to change your